Kod nas se nauči kako u život krenuti, za ljubav borimo se svi, jer mi smo cvijećevci. Dobar dan, ja sam Mirka, gledate nedeljne školske vesti. Dobar dan, ja sam Dana. 7. regionalna nastavnička konferencija ove godine je realizovana u Velikoj Gorici od 28. novembra do 1. decembra. Na njoj je nagrađen i naš nastavnik matematike Andrija Pavlović. Kako bismo dodatno oplemenili prostor naše školske trpezarije, okačili smo nove slike po zidovima. Đaci su oduševljeni ovim novitetom. U ponedeljak, 2. decembra, u prostorijama školske trpezarije održan je informativni roditeljski sastanak za odeljenje 8. razreda. Učenici su sa nastavnicom Anom Lazović istraživali šta je sve obeležilo decembar u proteklim godinama i vekovima i predstavili su nam svoje otkrića na ulazu u biblioteku. Međuokružno takmičenje u basketu 3x3 održano je u utorak 3. decembra u našoj školi. Naši basketaši osvojili su prvo mesto. U sredu 4. decembra stigli su rezultati organizovanog takmičenja kompanije PKC. Na radost svih nas, naša škola je osvojila drugo mesto po broju obojenih radova. U ime toga, ova kompanija će nam dodeliti projektor. Najuspešniji među nama bili su učenici drugog 2 i njihova učiteljica Slavna Stojković. Početak decembra je vreme pripreme za ispraćaj stare i doček nove godine. Nastavnici likovne kulture Sanja Stanojević i Borjana Vesić novogodišnju čaroliju donele su u naš škol, poredivši ga u duhu predstojećih praznika. Dana 5. decembra gosti naše škole bili su predškolci vrtića Bubamara. Kabinet za digitalni svet je u potpunosti opremljen i spreman za naše malce. Vidimo se sledeće nedelje, pozdrav od redakcije Cvićevaca. Pozdrav!